والحمد لله إيسال تدي سقنتي تشيا برن إيسال باشه إيسال باران بول باريا وبكلنتيا ما زيده يجي ان شاء الله ام تشتي ام تقازين ان شاء الله خدي تعالى يبدا وصالي ام بالدردي افدانيه وسقنتيه تنو افدانيه دو سونتاجي وجيراني ده إيسال الحمد لله وسورنا تني شكوش خداره يعني ما حتانها وتعبان نديه خدي تعالى عز وجل باران بول باران دي وشكوش خداره ام دبين يعني ان شاء الله تعالى بيرمك خوشي يجي بفه umudam Rabbi alemiye inşallah amdin ev baş. Ola sari çun tüp avday baş bun edin tüje natin avday hatani pesidi şasidi dan edin düsüdü penci usü arası var bu avday. İnşallah amdi bir kişi vakfdinin dora çarsıd. Ulan pesidi ulan belki am jerakın biz nafada. سالا چون مصرفی که زیاده بود باران تو نویاقشنگی کم بود حق جیرانی بود ایشچیلیق بود این سال çok şükür باران هیه yani karavi çi tohum bahayı mazot bahayı ilaç bahayı yani karavi hamak ceyrani nadın o işçilik ama mesela ki bedeni olarak mı ki rahatın ki işçilik tünneyi yani mesela vıca bağlı frotun ay fiyat evi yani veri misal şale baş be ma sıkıntı ama macari frotan abi inşallah baş bise inşallah هيك مصرفي خو ديني خو لما قشي بالدين دخني باش بي ان شاء الله باش بابا وطافيات نفسه يعني تشغز فريم زياده بجي خو درناخ يعني قبره بهاي مازوت بهاي علاج بهاي اشتي بهاي صلاة شون نعرج ما بحشت ونيبو نهبون ودورانابون جنبي سرطان جا دورا ششوانابون ان شاء الله فياتي سال بيجد بالدوزده بسيزده وان شاء الله هر ويما خود درخ ان شاء الله فيات yüksek dibeci daha kemtin ama ayaklıklar masrafa hoş der naxın yajberwi avi ki yani fiyat 14-15 هم دخوازن اجا تخمین هم گو 12-13 از به میوی بدن یعنی خواستن همه 14-15